Susi, Ibu Haja, Ibu Susi, Mama Kian. Iya, Ibu Hajatnya suruh naik katanya ya. Ayo Bu Hajat, di mana saya? Ibu Hajat, asik. Mana Ibu Susi? Ibu Hajat. Enggak, bentuknya asik. Ayo bos. Waboa, enggak, waboa. Ayo. Bu Hajat. Dandan meke rapi, gaya nekaya ati. Guru negari sing mari, gaya teletabi. Waboa, walai. Sumpah ke mobil sedan, gaya artis gede. Kupingnya tindik antingan, play kehitungan. Asik. Hei, Bos SR. Bos SR. Bos Bos sayur. sayur. Ibu Hajat. Asik. Sika. Bos SR, Ibu Hajat, ayat tata Bu Susi. Ibu Susi. Wur. Awur. Bos sayur, wur. Ser. Oh bos. Diawur bos. Goyang dong. Bual keo. Ibu Hajat. Terus bos apa ini, bos apa? Badan geger, aduh gede pisan. Bual keo. Pantes sing jeger jadi julukan. Sapa wong wadon berkuat nyawang sampean. Pantes sing jeger jadi julukan. Ibu Hajat, diawur-awur Bu Hajat. Sumpah ke mobil sedan, gaya artis gedean. Kupingnya tindik antingan, gaya wong edan. Oh bos, sambung lagi. Bos apa ini Bu? Ini bos sayur. Oh bos SR ya ini ya. Bos SR. Asik. Ayo dibagi-bagi di rata-rata. Bos sayur. Bos sayur. Bos sayur. Bos sayur. Aduh berdua dia nyawang sampean. Wajah ganteng lan gaul pisan. Bos sayur sambung lagi. Bos sayur, bos sayur, bos sayur. Habiskan. Badan geger, aduh gede pisan. Pantes sing jeger jadi julukan. Sapa wong wadon berkuat nyawang sampean. Pantes sing jeger jadi julukan. Bos sayur, bos sayur, bos sayur, bos sayur. Sumpah ke mobil sedan, gaya artis gedean. Kupingnya tindik antingan, beli kehitungan. Kita goyang lagi. Ayo bro, Mana bro? tadi bro. Asik. Awur lagi. Bos sayur diawur dong. Kan dihabisin? Habisin. Asik. Asik. Ibu Hajat. Aduh kuat yen nyawang sampean. Wajah ganteng lan gaul pisan. Masih banyak nih. Badan geger, aduh gede pisan. Pantes sing jeger jadi julukan. Bos Sapa sayur. wong wadon berkuat nyawang sampean. Pantes sing jeger jadi julukan.
julukan. Pantas sing wadon luwih kuat nyawang sampean. Pantas sing teh kerja di julukan. Goyang dong. Keren api, kaya dek kaya artis, luru negari sing manis, kaya teletapi. Numpak ke mobil sedan, kaya artis gedean, kupingnya dinding angkringan, beli kehitungan. Ya, terima kasih Bos SR Ibu Haja. Kerkumaha duka peguhannya. Ya Allah. Rasa gitu-gitu bae sih eta mah. Ya. Nuroba. Bos SR terima kasih, keluarga besar Rangkas terima kasih. Iya.